Kim orup ukol jasatıp darılattım orozon buzuldu deyt. Yok andan tişke ukol saygandan orozo buzulbayt. Urmatlı bir toğanım degele ukol attıdan orozo buzulbaş gerek. Bu janagı Abu Yusuf ben İmam Muhammed Sahibeyindin pikeri. Bular aytat ukol attığını bardığı buzulbayt. Antkeni şariatımızda oşol oğuzgo denege girgen nerseden buzulat. Oşol gire turgan nerse atayın şariat Kuday Taala taraptan jasalgan uşunday içimlik je suyuktuk gire turgan yer bolsa oğuz je murun je kulak je ошондой эле адамдын аврет аркылуу жерлер болсо ал эми бул инелердин бардыгы денени жыртып эле көзөп кирип аткандыктан бул жерден кирген нерселер орозону бузбайт. Экинчиси кирген нерсе 3 көңдөйдүн бирине кирүүсү керек болот. Бунун биринчиси кекиртек, экинчиси чегелер, үчүнчүсү ашказан көңдөй, андан башка жака кирген дарылар, уколдор иншалла орозону бузбайт. Урматтуу бир тууганым, бул жөнүндө Muhammed Said Ramazan Buti, andan sırtkar Doktor Salah Abul Hac, andan sırtkar Vahbi Gavici, siyahtı ülkön Hanafi alımdары, Şafii alımdары uşul nersege fatva berişken. Degele ukol meselesinde talaş mesele köp. Muhtasar kitabında hukkan dep gelet. Anı köptörü üköldeyt, bul ükölmez, bul klizma. Klizma kılgan orozo buzulat. Al эми ukoldun özü oşol misal üçün akırkı doğrudun zalkar alımı şol mujahid şahid Muhammed Said Ramazan Buti ukol attığını bardı orozonu buzbayt dep aytat. Keni ukoldor eç wagtda atayın teşik arkılуу emес, teşik çok bolgon din arkılуу kirgizilgendikten adattagı jol dep eseptelbеген жерден киргенде бул нерсе орозо бузулбайт. Ал эмес капелни салган күндө деле орозо бузулбайт деп ошол чоң алымдарыбыз айтышат. Бирок кээ бир алымдар укол алган болсо, глюкоза болсо, же бир жанагыдай капельница болсо, анда бузулуп калуу ыктымалы бар дегени менен таккик маселесине келгенде уколдун бардык түрү иншалла орозону бузбайт. Урматтуу бир тууганым.